Avuxeni varhandzi na vaseketeri va music wa tinqambi ta Xitsonga. Vo tala mi ni vutise ngopfu ka ti-WhatsApp, ma-Facebook, YouTube, van'wani mi ni rhuketela. Loyi a vulavulaka laha i Lucas Mlugzi wa ka Madonsi ne. Ni vone mi ni vutisa ku hi wena mani ku humelela yini, u langutele yini. Van'wani va ni inbox va ni byela ku a wu endla swa kahle, van'wani va ni rhuketela. Mara lexi question leyi ni nga vo yi tala ngopfu ne i ku hi wena mani wa le kwihi guys. Vito ra Nsimbi ne i vito leri ni nga lo ti thya ri ngo yo tumbuluka hikwalaho ka Caterpillar, ma swi tiva vo tala mara van'wana va swi tiva la ka ti-social media. Va ku hemfo wa wu mbala swilo swo fana na swa Caterpillar ende u rhuketela Caterpillar. Guys mina ni lavi music wa Xitsonga u mbombomela, ni lava ku ri music wa Xitsonga u famba hi ndlela lowu nga yona. Lexi nga endla ku ri mina ni teka ndlela ya mina ni ri wexe, ni ti nyika nkarhi wu mbala swo fana na swa Caterpillar. A ni endle ku vanhu va hatlisa va ni tekela nhlokweni, ende mi ni tekeli nhlokweni. Vo tala ma swi tiva ku ri ku na Nsimbi loyi a lwaka na Caterpillar, ende lexi ni tsakisaka hi Caterpillar i ku wa ni responda. I swilo leswi mhani lava swona ku Caterpillar a za ni reply mina, a ni rhuketela ncaca, i swilo leswi a ni swi lava sweswo. So leswiwani nyimpi leyiwani loko yi sungula swi endle nga ri swo huhwanyana ka mina na Caterpillar, ende a hi tivani na Caterpillar, hi tiva na hala vo Facebook, WhatsApp, sweswo ti-social media. A hi chata kahle na Caterpillar, ni n'wi seketela, ni ku ni lava music wa yena. Ko va ku wa munhu wo ni interview a ni vutise ti-question ni ta ti vutisa ni tlhela ni ti hlamula ku endleka mi kota ku ni twisisa hi ku hi mina n'winyi hi Simboko loyi. No ka ni nga mbalangi dida yena namuntlha hi ku a hi nkarhi wa beef lowu. Leswi nga endla ku ni ti nyika nkarhi ni ku ni chingela Caterpillar i ku Caterpillar loko ni languteni u lava ku nghena ka music hi xiyimbeleri lexikulukumba. A swi yili ku Benny Mayengani president n'wina mi swi tivaka sweswo n'wina Matsonga Machangani, na n'wina mi zonda ku president a mi zondi na music wa yena. So guys mo ni vulavula ngopfu hi ta Caterpillar ni voni nghenelo ra yena nga ri ni tsakisi. Se ni langutisa ku mara ni cheka ni kuma ku ti-beef se ti tele leti vanhu va beefaka Caterpillar. Ti-fan ta Benny Mayengani, kuma ku na mina ni fan ya Benny Mayengani hi xihundla xexo. Benny Mayengani fan number 902, ma swi tiva. Se ni kuma ku heyi vanhu va tele va beefaka Damani mara a va dumi heyi, ende a va twali, ende a va swi koti ku n'wi miyeta Damani. Hi loko mina ni ta na makungu ma mina ni ku ni ta mbala leswi va mbarisaka xiswona or ku yelana. Hayi hi loko ni ku na n'wi beefa Dimani, ni sungule ni n'wi beefa ni nga mbalanga mask, papila ra kona ri va ri fika ka yena. Loko a ni responda u te wa tlanga mfana, u Simbi ka mani wena, u byela mina ende u ni byela private. Hi loko ni ta kuma group nyana yin'wana yi nga ni nyika matimba yi nga endliwa ku G_P the Caterpillar. Group liya hi yona yi nga endla ku ri yi ni nyika matimba ni tlhela ni tiviwa hi lava ni tivaka. Lava vo ka va nge se ni tiva ka ve se ni tiva, mara ende a no lava ku tiviwa hi leswinene eka Caterpillar ku fana na yena. Ni lava ku tiviwa hi mintirho ya yena ya vutswaka. Vhele heyi vanhu va ku pfula channel wo endla ku ri Lucas Nsimbi lava seketelaka. A ni nge se pfula channel ni vuyi ni ba video ni mbale swilo leswi a swi mbalaka Caterpillar. Ku ri ni n'wi tivela kwini, swilo leswiya ni nga swi vulavula ni swi kuma kwini, ku a ni vulavula ntiyiso. Hi swona a nga ti vutisa swona Caterpillar ku ri ni swi tivela kwini. Xihundla ku na vanhu vo tala va tivanaka na Caterpillar va act-aka yi nga ri va n'wi rhandza mara va n'wi rhandzi, lava nga ni tela in private. Hi fika hi endla vuxokoxoko hinkwaswo ni kota ku n'wi beef. So Caterpillar u teki makungu yo ni block ka Facebook, a ni block ka WhatsApp. Hi leswi Caterpillar a nga swi endla sweswo. Mara ni helangi matimba endzhaku ka loko Caterpillar a ni blockini no n'wi tshikisa sweswiya.
ku kondza za vuya ni unblocka. Then loko a ni unblocka ni tsundzuka nga ri loko a ni unblocka ni n'wi nyike papila ra 5 ku ri ti-video ntsena. A ku ri video ya 5 leyi vulavulaka hi swiendlo swa yena leswi a nga swi tiviki na namuntlha na sweswi ku ri ni swi tivela kwini swo fana na sweswo. So lexi ni nga ta mi byela xona n'wina mi rhandza Caterpillar n'wi rhandzeni mara na lava rhandzaka Simbi lava seketelaka Simbi ku nga mina ku ri ni ya mahlweni ni dila na mbabva a va tele ngopfu. So lexi ni nga ta byela Caterpillar ne i ku a endli makungu ma yena mo humesa album hi March, a n'wi seketela ku ri humesa album hi March, mara lexi a fanekelaka a xi tiva ka album ya yena i ku yi ta chayisiwa hi lava sweswi va n'wi seketelaka va Sikisi se ni va tivaka. Tifan ta Benny Mayengani va ta chayisa swa Benny Mayengani ende a hi xihundla ku tifan ta Benny Mayengani a chayisa Mr Post ne, a hi xihundla swo fana na sweswo. Hi ka ti-beef to tala ni vona a katsa ngopfu Mr Post sweswi, ni vona a katsa ngopfu Mr Post a vulavula hi Mr Post i nga ri yena u lava ku tikuma future hi Mr Post ende swilo leswi nga ta ka swi nga humeleli. So guys a hi yeni mahlweni seketela music wa Xitsonga, vunanga bya Xitsonga. Nsimbi hi yena waluya Luka Nsimbi ka ha ri mina, so ni ta tlhelela ndzeni ka nguvu liya hi March ni ta va ni ri na yena Caterpillar. Lexi ni nga xi veka i ku Caterpillar loko a humesa music loko ku nga humi single track yo suka ka Nsimbi ku huma video leyi ya ka Caterpillar yi fikaka, n'wina hambi mo ni rhuketela lexi ni tsakisaka i ku mapapila ma mina ka Caterpillar ma fika ma tlhela ma n'wi vavisa a tlhela a kombela swo tala ka mina he swi tshiki 1 2 3 mara mina a hi swilo leswi ni lava ku swi tshika nge se tshika leswi yena lava ku nghenisa hi swona music. So rhuketelani n'wina mi rhuketelaka ku seketelani n'wina mi seketelaka Luka Nsimbi yena waloye wa ha ta jika na Caterpillar ku ze ku bafana. Vo tala ve le ku ni seketeleni, vo tala ve le ku ni soleni na ri na Caterpillar na ha ta jika na Caterpillar, ni nge jiki ndzhaku ka Caterpillar, endzhaku ka Caterpillar ni nge jiki, na ha ta jika na yena. So guys music wa Xitsonga ne u lava mbilu guys, ende lexi fanekele mi xi tiva na xi repeat guys, vaseketeri va Benny Mayengani BMQ fans va yingisela music wa Mr Post, vaseketeri va Mr Post va yingisela music wa Benny Mayengani. So guys wena u ka nge se za ku subscribe bolo ka yeleni laniwani ku na lama mo hundza ntsena ma vona ti-video ma dya hansi, so namuntlha vhelo subscribe kwalano u nga ze u dya hansi n'wana mani, subscribe kwalano ku endlela ku ri u kuma na leswi landzelaka swa ti-video. Ende sweswiwani ku pfula channel mi nga rivali ne Benny Mayengani best fans interview, so channel leyiwani a fanele yi pfula hi Tuesday ku sungula interview ya every month ku va ku ri na fan leyi fanekela ku nghenisiwa ya Benny Mayengani. So leswi ni nga swi vonisa xiswona i ku ni fanekele ni manager ku ri ku va na team TS ne, team Shirimani fans, the best fans ta TS na tona hi ti pfulela channel kahle channel leyiwani a fanele ku va ku kha ku vekeliwa fan ya TS na fan ya Benny Mayengani a n'hwetini hi va vekela kan'we n'hwetini. So hi leswi hi fanekela ku hi dilana na swona 2020 leyiwani. Se hi leswi hi fanekela ku hi dilana na swona, hi nga ta va hi kha hi tirhana na swona. So n'wina ne hayi a ni ta mfana wun'wana yena i fan ya Mr Post, a ni vitana fan ya Mr Post laniwa no vona kha fona se one disturb. So a hi endleni tano guys, hi subscribe loko u subscribe swo tala hi ta va hi kha hi swi kuma. So n'wina tifan ta Damani loyi ni nga n'wi nyika vito Davida Caterpillar a ni ta ku n'wi yimeleni mi n'wi yimela
loko a humesa mi n'wi seketela n'wina mi n'wi seketelaka mara mi ta gina mi swi vona ku movha lowu mi nga wu khandziya a wu yi kona laha u ya wu kona movha lowu mi nga wu khandziya movha lowu mi nga wu khandziya a wu yi kona so tifeni ta Mr Post ta Ben Mayengani endlani ku mi subscribe ku ri hinkwaswo swi nga mi kaleli hi yena FN ya Mr Post u ta va a ri kona ka Mr Post best fans TS best fans thank you vakulukumba subscribe